Ndongo ya kaunti ya Masako Muyumbe Joyce Kamena wa Kasimbi ni waweta kana uneni wa Musumbe Dr. William Ruto endini wa mutu ya Tanzania muthenyane wa iyo ni ibo kwende ya Kenya na bebata alameba gube nake mamotai yulwa kunenga ni mawatho matekwenia Kamene anene akuya mutitu apa kai wa ila yekathiyani chathini cha kunenga mwika mabalwa isina wa masomo ma kompyuta iweta kana Musumbe Ruto ethitwe ayatha na melati ya nzebe ona mbunge tawathiti ilovia sia kuthukuma melati isu ni kumana na kie bala wenda enende kwiyumbania kubetanga serikali la ibo thini wa usakwani ukite Boniface no kutwarase Muyumbe Joyce Kamena Kasimbi awetakana uneni wa President William Ruto muthanyani wa iyo mutu ya Tanzania nondu mwana ntheko kwake kwithiwa manyite kuendea kwathana maundu matemu vwangoni wa serikali kana votema vathi ilovia sio mathukumithia tuigwa undu kuende na twatoto sisi atweyo Musumbe eiko ya Tanzania na kindu cha kumacha muno anambo nenga na statement ya kwasia ve kindu ki kwa baya Tanga refinery na Musumbe wa Tanzania kokela akaopoza kasi kiunda kese tase Musumbe witwe wa maneyo thikela bandu wathi atamukete siendo na siendo mbinge wata mukasietha sie practical lelo kewa atalania na twike na ithe tatetha baya mbunge na twika lilange wa ya budget uyethe akindu kiwa atamukia kinde ya budget vaya ndalama bakufuna President William Ruto kumunenga mautao na kumulunga ndeno maundu loto isi va Kenya evitakana ithitwa thana maundu maingi ate kumianisia na kuwathaene nthi maundu tiko kutuenya utumasi wa kivela nthini usakwani mwaka ukite Musumbe alama mwethi ulukite na advisors make mamulilikanie kana kwi miao na kwi sheria na with a way of ambitious nundu wa kwenda tamwenge iyo inakuwa makosa sana na nokwe anangia na anange reputation ya nthi yitu ta Kenya nundu wone ikosolewa ndatika tesu emini ona moe matele milena masenga muno Musumbe witu newe na restrain kuma kubangithia siendo cia nzebe isuti icho siesomo stedi cia 2027 uneni wakini wa matana kumakanya tongo yulwa kutumia mali ya mwene nthi na ikuyu na mwene watauma kulia nthi na makwendea na yombanya na kuveta utongo imuthuku laonekete va Kenya nthi nosa kwani weteletwe tuwekane na itomo ya siendo cia kuunthi maundu ni makono tena welfare ya mwene nthi nundu already amautai mambatie garama maisha thiethiulu na endi watewa kindu substandard iyo itakuwa makosa sana na niende ona ajalama mwethiulukite twike undu ula waile nundu nomba kando maito mose kura na nene nonie ona beso bikabandu agitothiunga makoya kwa ambe yone na akikwo nundu nukusaniwa nundu ko kwitotosie kura singibite na ote asia tosete tingibite nundu netwese ngania must go nombaka enukete paveway for His Excellency Kalonzo Musyoka tone utongoi ula Kenya thithito yetele weno justice wena weaneu wena atongo ime ujali ubo wa enenthi na kusisia garama maisha kumakathiani kaundini ya Masaku nyeni tobuni mutesea